8 sati 25 minuta, pratite jutarnji program Vikendom, televizija Crne Gore, naravno, vrijeme je za temu emisije. Kao što je u sportu potreban trener, potreban je i u biznisu. Filozofija ista, samo je teren drugačiji. O tome kako postati uspješan biznismen razgovaramo sa Srđanom Vukčevićem, biznis trenerom konsultantske agencije Blue Coach. Pa da počnemo, je li klizaviji ovaj sportski ili biznis teren? Pa klizaviji ovaj biznis teren, ja mislim. Hvala što ste me pozvali, Bane, i što imamo priliku da pričamo stvarno o tim stvarima, jer to je nešto novo u Crnoj Gori, makar novo konceptualno, odnosno institucionalno da se tako nešto radi u Crnoj Gori. Svaki uspješan čovjek ima negdje svog trenera, nekome to može biti prvi prijatelj, nekome supruga, a u stvari mi smo samo firma koja je institucionalizovala takvu vrstu posla i to uspješno radimo nekih 5 godina. Ja vjerujem da ovako kada postavimo to pitanje kako postati uspješan biznismen, mnogi će se zapitati pa reći pa kako, ko to sad zna, šta i kako. Mi otvaramo i telefonsku liniju 225-108 za sva pitanja koje imate za ovog jutra biznis trenera i probat ćemo da objasnimo ove neke stvari. Rekli ste nekome je supruga, biznis trener, partner, saradnik, vi to radite. Zašto je u stvari potreban taj biznis trening? Pa, ljudi kad dođu na određenu poziciju, vrlo je bitno da naglasimo da mi uglavnom radimo sa veoma uspješnim ljudima. Dakle, to su ljudi koji su već postigli nešto u životu i koje njihove ambicije, njihove sposobnosti, neke doveli su ih na neku poziciju i one su u prilici da upravljaju sa ljudima, upravljaju sa organizacijama i procesima. I upravo to je jedna tačka gdje se rađa taj problem zbog kojeg mi možemo da nastupimo, da im pomognemo u tom nekom smislu, jeste jer kad dođu do te tačke, kad budu uspješni, onda sve ono što su naučili do tada i svi metodi, sistemi koji su koristili da bi došli do te pozicije, sada ih koče da napreduju dalje. Tako da, zašto sam rekao supruga, prijatelji i tako dalje, upravo zato što su to ljudi koji vas najbolje poznaju i koji su spremni da vam kažu koji problemi imate. Kad dođete na direktorsku poziciju ili kad ste vlasnik biznisa, ljudi vas se jednostavno plaše i to je čak i poznat jedan efekat u menadžmentu, efekat skuvane žabe, zove se tako, upravo iz razloga toga, znate kako se žaba kuva, prvo se ubaci u ladnu vodu i onda se lagano podgrijava, razumijete, ona ne može da primijeti taj rast temperature i jednostavno se skuva. Isto se nešto dešava slično sa ljudima koji su u biznisu, odnosno ljudima koji su uspješni. Uljuljkaju se jednostavno i te navike koje su ih dovele do toga, jednostavno te navike više nisu potrebne, nego su potrebne neke druge i oni se jednostavno, žargonski rečeno, odnosno bukvalno prevedeno, skuvaju u tom nekakvom svom moru navika. A možda i ne dobiju prave informacije, prave savjete od ljudi iz okruženja ili neki koji su onako hijerarhijski ispod njih. Tako da to apsolutno zavisi od lidera, to apsolutno zavisi od direktora, da li on stvorio takvu klimu da je dobro da se njemu kaže da nešto nije u redu. Znate, imate direktore koji ne dozvoljavaju da im se bilo kakve negativne informacije prenose i to može da bude potencijalna opasnost i za tog direktora, a boga mi i za samu firmu. Jer da bi sve funkcionisalo kako treba, vi morate da imate feedback od svojih zaposlenih šta ne radite kako treba. Obično čovjek koji je uspješan, on zna tačno što radi kako treba i vjerojatno to i potencira konstantno da to što radi najbolje što može da ga radi. Ali ono što on ne zna jeste da postoje određene navike kojih možda on i nije svjestan, a koji drugi ljudi vide i koje bi morao da ispravi kako bi svi oko njega cvjetali, što bi rekli, kako bi firma sama uspjela. Negdje sam pročitao da pametan, uspješan biznismen zapošljava pametnije ljude da rade za njega. Je li to stoji? Pa jeste, to samim tim govori isto da je on izuzetno pametan. To jeste jedna istina i organizacija koja počiva na tom lideru koji zapošljava konstantno slabije od sebe, ta organizacija nema budućnost. Kažemo da i kako generacije dolaze, one su same po sebi inteligentnije i pametnije od nas. Po prirodi stvari, ja kažem, i ljudi koji rade u Blue Coachu, ja sam to sigurno ubijeđen da su, što se tiče njihovog znanja, mnogo ispred mene. Eto, ja se bavim s ovim sigurno 10-11 godina. Što se tiče nekog i teoretskog znanja i brzine sticanja znanja i načina kako se rješavaju određeni problemi, njihove su performanse mnogo bolje nego moje. Može li Blue Coach i biznis trener da pomogne nekome ko nije sada na liderskoj poziciji, nego ko želi možda sada da uđe u neki biznis i da u nekom periodu postane uspješan biznismen?
Naravno, imamo razne vrste programa za razne vrste pozicija i postoje i opšti neki treninzi na koje ljude mogu se prijave, da vide, da procijene da li su za biznis ili nisu za biznis. Znate, biznis je, jako je teško biti privatni vlasnik. Ljudi misle da je to lako i onda neko se, boga mi, previše zaleti u to i stopa smrtnosti biznisa je vjerovali ne 95%. To znači od 100 ljudi koji uđu u biznis, 95 njih propadne. I vi kad gledate sad nekog uspješnog biznismena, ima jedna priča i kaže, vidite čovjeka ukrotio je lava, on jaše lava, a onaj što je na lava lik da mi je da siđem s ovoga matraka, znači ne mogu pogledati vi što mi se dešava, razumijete, ali s polja to izgleda ja jašem lava, razumijete, ali ono što se dešava u nama kao vlasnicima biznisa ili kao nekima koji upravljaju organizacijama nije ni malo jednostavno i moram da kažem da ljudi moraju dobro da procijene da li su za tu vrstu životne avanture, eto, tako bih to nazvao. Ima jedna priča, jedan naslov jedne interesantne knjige koju sam negdje davno čitao, koja se tiče otvaranja restorana i kaže kako voditi restoran. I na prvoj strani čovjek vas ubjeđuje da ga nikad ne otvorite. Znači, jednostavno to je, ljudi nisu svjesni šta ih sve čeka, a ako si svjestan i uđeš u to, onda si hrabar i onda normalno dolazi do toga procesa učenja i do neuspjeha i padova i to te sve negdje uči da ti u stvari napraviš. Ja recimo nisam iz prve uspio, to nije tajna, ja sam imao prije toga sigurno 2 neuspješna pokušaja koja sam iskoristio za sebe na taj način što sam naučio nešto iz toga i onda sam imao iz 3. puta, tako da kažem, uspješan potez. Ovako nekako uvijek i postoji podjela među ljudima na one koji vole možda i manju platu, ali što se kaže siguran posao i da se zna radno vrijeme od 8 do 4 ili od 9 do 5 i svakog mjeseca plata legne na račun koliko god daje, i ovi drugi koji bi da nešto urade, koji vjerovatno jesu za biznis ili misle da jesu za biznis. Svi smo različiti, znači to je jako bitno da negdje naglasimo, nije problem ni sa čovjekom koji radi ni od 8 do 4, ni od 9 do 5, nije problem ni sa čovjekom koji radi 12 sati, nije problem. Bitno je koja je tvoja definicija uspjeha, mislim, kad ti sebe doživljavaš da si ti uspješan čovjek. Najveći problem i najveća destrukcija u stvari, najveća depresija kod čovjeka nastaje kad se on konstantno poredi sa drugima. Eto koliko to sad i opet konkurentski i antikonkurentski zvuči, znamo da pričamo o biznisu, o nekim uspješnim stvarima, ali u stvari ti se konstantno trebaš porediti sa samim sobom i da si bolji danas nego što si bio jučer, da si sutra bolji nego danas. Kad ti je fokus na drugim ljudima i na drugim dešavanjima koji su oko tebe, ti počinješ da gubiš fokus onoga što je bitno, a to si ti u stvari, jer samo na tobom ti imaš kontrolu, a na ostalim stvarima ne možeš imati kontrolu. Dakle, definicija uspjeha po meni je jako bitna i to je neka definicija koja meni daje neku mirnoću. Ja mislim da u svemu tome je jako bitno da je čovjek staložen i strpljiv, jer nagrade dolaze na kraju puta, obično, a ne na početku. I to je bio neki moj savjet ljudima koji planiraju da počnu i koji planiraju da grade neku karijeru, da budu jako strpljivi. Znate, to je nagrada uvijek dolazi na kraju puta i uspjeh stvari dolazi od nekakvog zadovoljstva da si ti dao sve od sebe i da apsolutno posljednji atom snage si dao da ostvariš to što si ti zacrtao. A to što si ti zacrtao, to može biti bane različito i za tebe i za mene. Znači, moja definicija uspjeha može biti, ili moj cilj može biti potpuno različit od tvoga cilja. I u Crnoj Gori postoje stvarno ljudi kojima se ja divim, recimo, koji ne moraju biti iz sfere biznisa, ne moraju čak biti ni iz nauke, ali postoji recimo jedan čovjek kojem svi treba da se, ja mislim, klanjamo što se tiče samog koncepta liderstva, to je trener rukometaške reprezentacije, trener rukometnog kluba Budućnost Dragan Adžić. To je po meni čovjek koji i likom i dijelom predstavlja nešto što u stvari jeste liderstvo. To je, ako mogu da kažem, pravi istinski crnogorski lider koji bi mogao da bude bukvalno izvoz za ostale ljude čak i u regionu i u svijetu, kako se treba voditi jedna ekipa, kako se vodi jedna organizacija i kako ostati u svemu tome nekako stabilan, znači staložen, bez nekakvog PR pretjerivanja u svemu tome, i upravo zbog toga se i postižu takvi rezultati, zato što je to čovjek koji je distanciran od svojih uspjeha, znate. I kad pričamo o izuzetno bogatim ljudima kao što su Warren Buffett
ili Bill Gates, ili kao što je bio Steve Jobs pokojni, oni su bili distancirani od svojeg novca. Znate, kad vi počnete da razmišljate konstantno koliko imate para i šta ćete sve s tim da kupite i koje sve pošasti ili ne pošasti želite da imate ili da ostvarite s tim novcem, vrlo brzo ste vi na putu neuspjeha, znate, vrlo brzo idete dolje. Dakle, ja se sjećam kad je budućnost igrala i kad je igrala prezentacije pa pred te finalne utakmice, čuo sam igračice kako su govorile da ne gledaju nikako na tablu sa rezultatima. Znate, to je Adžićeva filozofija, ali to je u stvari filozofija uspjeha. Daj ti sve od sebe, daj ti igraj sad. Znači, mi imamo utakmicu, ne zaboravi. Znači, ako ti daš sve od sebe, znači ako je tebi fokus na sami proces, proizvodi rezultat. Isto kažemo i u biznisu, profit je posljedica tvojih akcija. Profit nije cilj sam za sebe. Ima jedna pogrešna filozofija gdje se ljudi uče da je osnovni cilj firme da ti ostvariš firmu i da napraviš profit. Ali vjerujte da je bilo puno takvih pokušaja, da je bilo puno velikih i velike količine novca trošena i kapitala da bi se ostvarili kratkoročni profit i onda se to sve posle par godina propadne. Mislim, svjedoci smo toga čak i u Crnoj Gori regionu, to uopšte nije strano. Ali poenta je graditi nešto dugoročno. Poenta je isporučivati nešto što ljudima treba, zadovoljavati potrebe ljudi, jer to je osnovna svrha biznisa, a kad vi dobro i u dugom roku zadovoljavate potrebe velikog broja ljudi, onda posljedica mora biti profit. A kakvo je shvatanje biznismena u Crnoj Gori kada im vi ispričate tu priču i za Dragana Adžića i za ovo da profit ne treba da bude na prvom mjestu? Kako reaguju? Pa, znate kako, ja imam stvarno sreću sa klijentima, ili oni mene dobro biraju ili ja dobro biram njih, tako da u suštini slažemo se i to su izuzetno uspješne firme koje nisu toliko istrošene u nekom PR smislu da biste vi sad generalno da bi javno znalo o tim firmama, ali to su, vjerujte, pravi biznis heroji. To su izuzetno profitabilne firme, izuzetno uspješni ljudi koji shvataju što je biznis i čija je trajnost biznisa, vjerovali ne, to su među prvim biznisima neki od njih koji su osnovani uopšte u Crnoj Gori. Dakle, ako je neko spreman da gradi svoj biznis 20 godina, to je za poštovanje. Ako je neko spreman da ima toliko strpljenja da čeka 20 godina da bi sad imao plodove svoga rada, to je za poštovanje. To je mogu slobodno kažem onda Japanac ili Njemac, a ne Crnogorac, jel? A kada je pravo vrijeme, izgleda nikada, kada se priča za ulazak u neki biznis? Evo, zadnjih koliko već godina, uvijek kaže, a ne treba ulaziti u biznis, kriza je. Postoji li negdje pravo vrijeme za ulazak u biznis? Pa, nekad kad ste recimo prije 15-20 godina ste htjeli da uđete u biznis, izuzetno su bili veliki troškovi da vi startujete nešto probate, da pogriješite. Mislim, ključna stvar da ti otvoriš biznis je da pogriješiš. Znači, to ljudi ne shvataju, oni žele da budu savršeni, pošto imam priliku i da predajem studentima i onda često se šalim normalno nekime od tih najboljih studenta, zbog toga možda malo manje vole, ali nije problem, ja njih volim sve i ja kažem da najbolji student teško se odlučuje da ide u biznis, taj koji ima najveći prosjek, zato što on želi da je sve savršeno, razumijete, on neće da izađe na ispit ako nije 100% spreman. A vlasnik biznisa će izaći bez obzira, potencijalni vlasnik biznisa, bez obzira da li je 100% spreman ili nije. Jer postoji šansa, pa šta, dobio sam 7 ili 8, idemo dalje, razumijete? I onda je ta filozofija nekako njegova da broj pokušaja je bitan na nesavršenost, ga vodi ka tome da on startuje nekoliko projekata u životu i da od tih nekoliko projekata jedan upali. A ovaj koji je izuzetno uspješan student, on jednostavno radi na čeku, razumijete? Čeka dok ne dođe savršena prilika. Međutim, sav taj proces na fakultetu, kada ga svi vole za to što je uspješan, to jednostavno posle fakulteta ne stane. Traži se neka aktivnost, traži se neko... Dakle, nekad je bilo jako teško da vi to, recimo, da biste počeli neki biznis, vi ste morali da zakupite, recimo, prije 20 godina neki prostor u Hercegovačkoj ulici, pa da tamo otvorite neki butik ili tako nešto, i to je izuzetno bio veliki trošak za bilo ko je mlad. Razumijete, da počne sad neki svoj biznis, mora da pođe u inostranstvo, pa da naruči robu ako će se baviti trgovinom ili tako nešto, sad je to puno lakše. I ja sad savjetujem ljudima, znači dovoljno je da otvoriš website, znači dovoljno je da počneš sa websiteom i da startuješ, znači u modernom nekom smislu ti startupovi jesu i vežu se po definiciji za tehnologiju, dakle dovoljno da počneš neki website i da preko website-a pokušaš da radiš nešto, a to je izuzetno jeftino u današnje vrijeme. Mislim, skoro da nema čovjeka u Crnoj Gori koji nema prijatelji koji ne može ti napravi website. Znači, samo je bitno da ti kreneš.
čak postoje manuali da možeš jedan blog recimo da otvoriš potpuno individualno za nekih par sati bez ikakvog pomoći bilo kakvog stručnjaka. To je dovedeno bukvalno na nivo da možeš sebe da promovišeš, da možeš sebe da distanciraš na taj način da ti to ispadne jako jeftino i da ti probaš to i da ti normalno pogriješiš. Ono što moraš da paziš je da se ne razočaraš kad pogriješiš. Jer to je normalan proces. Znači, niko nije uspio iz prve. To ne postoji. Ja bih volio da sretnem čovjeka, možda Superman, razumijete, da napravi nešto iz prve, da bude 100% uspješno. Pa to je, ja bih se plašio takvog čovjeka, razumijete, to je jednostavno, jer mora ga sačekati negdje to da padne, razumijete, a kad padne, taj koji se diže kako treba, jeste taj stvari jako uspješan. Evo ovako iz ove priče, znači za početak biznisa nije najpotrebniji veliki novac, stoji da je ideja nekako ono najvrednije u stvari što bi trebalo imati na samom početku. Jeste. Ideja je jako bitna. Znači, s tim ovdje ne mislim na te revolucionarne ideje koje treba sada izmišljati toplu vodu. Znači, ideja može da bude implementacija neke ideje, pa čitav Japan je nastao tako što je kopirao ono što su Amerikanci ili Njemci pravili, onda ga radio još bolje, znate. Tako da, jako je bitna ideja, ali isto tako bitna implementacija, odnosno egzekucije. Znači, to razlikuje uspješne ljude od neuspješnih. Što ovi koji su uspješni, oni izuzetno imaju želju da završavaju stvari, znate, oni ne čekaju. Znate, jer ja sam baš na ovom TEDx videu, ako ste imali prilike da gledate, govorio sam da koliko je teško iz svoje glave na prste prenijeti nešto, jer ti maštaš, znaš, svi mi želimo da nam se neke želje i snovi ostvare. Znači, ali ne radimo svi na tome da se oni ostvare. Eto, to je najveći problem. Dakle, ti moraš ono što je u glavi da prenosiš na ruku. I ono, skoro da nema čovjeka, bar ga ja ne znam, koji negdje nije maštao nekoj svojoj ideji, nešto što želi da postigne i da napravi bolje nešto od sebe i da ostavi neki pečat u svom životu ili na ovom svijetu i tako dalje, ili svojoj djeci ili prijateljima ili rodbini i tako dalje, ali ono što ga razlikuje tog uspješnog od neuspješnog, što odmah sad radi na tome, znate, tu nema čekanja. Znači, vi sad i kad imate neku viziju, potrebno je da pođete od najsitnijih stvari koje sad služe toj viziji koja je grandiozna, koja će doći recimo za 5 ili za 10 godina. Eto, to je... A šta je to što nas koči da realizujemo te naše ideje? Je li to neki strah od uspjeha i to postoji? Prije bih rekao strah od neuspjeha. Znači, to jeste jedna velika kočnica. On ne želi da pokuša dok ne bude 100%, kao što sam rekao, 100% siguran da će da uspije. A to je misao na imenici. Znači, to je nemoguće. Znači, mi dan danas imamo projekata koje pod nalicama fulamo, razumijete, promašimo ih, ali to nije tragedija, razumijete, to je normalan proces da kad odradite neki projekt, pa ako nije uspješan, pa ajde sad da sjednemo da vidimo šta nismo odradili kako treba, kako se to ne bi ponovilo u budućnosti. Dakle, poenta je da pokušavaš što više, da se non stop trudiš i da jednostavno s voljom padaš. Znate, to je ključ. A koliko je sreća bitan faktor za uspješan biznis? Mislite da ste stresni, veseli, entuzijastični ili da... Da imate sreće zbog da imate, pa jako, naravno da je bitna sreća, ali nekako ja ne volim da takve stvari koje su nedefinisane, mi u biznisu često kažem, postoji ono rizik i neizvjesnost. Znači, neizvjesnost je više za psihologe kategorije, razumijete? A rizik je nešto što je proračunato, razumijete? Znači, mi baratamo sa konceptom rizika, ne sa neizvjesnošću. Tako da, taj koncept sreće, kako se promoviše od ljudi koji su prilično neaktivni, jeste da sve je sreće u životu i da treba da ti... Znači, ali ljudi, preduzetnici i biznisi, oni grade svoju sreću, razumijete? Tako da, ima jedna definicija jako dobra koja kaže sreća je moment kad se sretnu pripreme i prilika. Dakle, ti si taj koji treba si spreman kad dođe šansa da opališ ono svoje, razumijete? To je, ako nisi trenirao, onda nemaš sreće, znači to je, onda kaže, a je nisi imao sreće, pa nije da nisi imao sreće, možda si malo samo manje trenirao nego što je onaj što je imao sreće po znacima navoda, tako da sreća jeste bitan koncept, naravno potrebno je da se poklope neke stvari, ali čovjek je gradilac svoje sreće, tako da aktivno kreiraj svoje šanse i primjećuj šanse oko sebe i kad dođe šansa, ako si dobro trenirao, udarit ćeš 100%. Evo, pomenuli ste malo prije studente, a čitao sam u vašem blogu jednom gdje dijelite znanje na pravo znanje i šofersko znanje. Kakva je situacija u Crnoj Gori u biznisu? Je li više ovog šoferskog znanja ili pravog? Ja mislim da šoferskog znanja u biznisu skoro da nema.
Znate, šofersko znanje se više odnosi na možda državne institucije ili institucije koje nisu profitno orijentisane, gdje sistem nagrađivanja nije postavljen tako da se nagrađuju ljudi za uspjehe, nego za neke druge stvari, ali tog šoferskog znanja skoro da u biznisu mogu reći da nema, jer to nijedan vlasnik biznisa sebi neće dozvoliti. Znate, to je, mi često kažemo i kad pričamo o vlasnicima, to su surovi ljudi, znate, surovi su u smislu da on gleda koji je minimum troškova, maksimum prihoda, razumijete? On ne može sebi dozvoliti luksuz da angažuje nekog ko ima šofersko znanje, ko je šarlatani, koji će svojim PR-om u smislu lijepe frizure, dobrog odijela da šarmira sve oko sebe, da ne radi ništa. Dakle, potreban je mukotrpan rad, potreban je pravi rad, potrebno je dati neku vrijednost da bi vi uopšte mogli da radite. I za to je postojalo u jednom periodu, ja mislim u Crnoj Gori, stigmatizovanje vlasnika biznisa, misli kako su oni surovi, kako se kod njih ne može raditi, pa kaže, znaš kako ti je kod privatnika. Znate, ali tako bi trebalo, izvini, da je i kod državnog, ali što je državni možda malo manje produktivan, to je drugi problem, ali nijedan privatnik neće dozvoliti neproduktivnu osobu u svom timu. Eto, to je point. Koliko su produktivne osobe ženskog pola? Koliko imamo uspješnih žena u biznisu u Crnoj Gori danas? Ja sam imao prilike da radim sa par njih i mogu vam reći da su izuzetne i kao osobe i kao vlasnice biznisa i kao menadžerke, da je to jedan potpuno drugi svijet i da baš gospodin Goldsmith, o kojem ćemo možda kasnije pričati, je bio trener jednoj ženi u Americi koja je dobitnik medalje za slobodu od predsjednika Amerike i koja je vodila Girl Scouts, Frances Hasselbein, za koju je Peter Drucker rekao da u životu nije upoznao boljeg i većeg lidera nego što je ta žena. Tako da, žene su izuzetni lideri, izuzetni su u biznisu. Mi u Blue Coachu imamo 3, tako da sve 3 su fantastične i sve 3 rade fantastično svoj posao, tako da ja im čak dajem negdje i prednost i u operativnim zadacima i u onome što treba da se i dugoročno čak radi, mnogo bolje prepoznaju koja je to vizija kompanije i šta treba uraditi da bi se došlo dotle. Muškarci nekako, možda sam i ja takav bio, kad bi se sjetio sad sigurno i jesam, malo slabije sazrijevamo, treba malo više vremena da bi shvatili i proces trpljenja i proces rada i nekakvog zalaganja više od onoga što nam, znači poenta je da mi damo više nego što se od nas očekuje. Koliko su uopšte ljudi u Crnoj Gori, evo, pored znanja, to nekako predodređeni za biznis i može li se onako izaći ove mlade generacije i van Crne Gore? Ja mislim da jesu, da ima tu dosta talenta i ja često se šalim sad i kad pričam sa svojim prijateljima, znate, nekad je važio Crnogorac direktor, znate, to je bilo u regionu, znate šta je to bilo, to je u stvari on je bio alfa i omega, mislim, nažalost to više nije tako. Znači, imate ovdje multinacionalne korporacije koje su došle i koje imaju svoj menadžment i onda naš menadžment je automatski middle management, srednji menadžment, znate, ali mi na to nismo navikli, mi smo više za te upravljačke pozicije, ali u suštini postoji normalno potencijali, ovo jeste malo tržište, znači izuzetno malo tržište i ovdje je izuzetno teško uspjeti. Izuzetno je teško napraviti bilo koji biznis i ovdje ako niste i prvi ili drugi u nekoj industriji, onda kao da u suštini ne postojite. Zato što je 600.000 stanovnika izuzetno malo tržište za bilo koji biznis, ali postoje firme u Crnoj Gori koje ja mislim da bi mogle da izađu na regionalno tržište bez ikakvih problema. I mislim da bi čak počinule u tom nekom smislu, jer od te učmalosti, te male sredine onda počneš da praviš, prerasteš i onda počneš da praviš neke pogrešne poteze i u svom biznisu, kao što se normalno i dešava i u Crnoj Gori, nekoliko tih biznisa pravi potpuno nelogične poteze koje nikad ne bi napravio recimo u nekoj većoj sredini. Evo ovako, naš broj 225-108 je otvoren, nemamo ovako javnih pitanja, ali mi javljaju iz režije da se ljudi interesuju kako mogu doći do biznis trenera i kako mogu dobiti ove neke savjete o kojima pričamo i danas. Kako mogu doći do vas? Znači, mi imamo svoj sajt, znači www.bluecoach.me.
mogu se javiti na broj telefona 067-25-3425, potpuno otvoreno. Ono što je bitno naglasiti da mi ne radimo samo sa biznisima, u smislu vlasnika biznisa ili direktora, mi radimo i mentorske programe za određene zaposlene koji žele sami sebi da priušte tako nešto i smatraju da bi mogli da napreduju u karijeri, mi možemo pomoći. I ono što je bitno naglasiti što sad pripremamo jedan fantastičan program koji ćemo startovati na jesen, a to je za djecu od 5 do nekih 13 godina, bit će to po grupama, jedan potpuno novi koncept u Crnoj Gori, jer ja lično smatram da je to polazna tačka, da se djeca tu uče u stvari da budu uspješna i da poprime neku pravilnu definiciju uspjeha, jer sam primijetio, pošto imam i lično sam roditelj, primijetio sam da su djeca izuzetno surove, da su ta takmičenja među njima potpuno pogrešna, ko ima bolje patike, ko ima bolju igračku. Znači, to su neke stvari koje su nebulozne za život, razumijete? I ako to dijete raste u takvom okruženju da forsira roditelja da mu non stop kupuju bolju igračku, a roditelj non stop pada na to da treba da mu kupi non stop bolju igračku, onda vi u stvari kvarite dijete. Znači, on mora da shvati da uspjeh nisu ni trofeji ni igračke, to je kad daš sve od sebe je uspjeh u stvari. Tako da, naša neka poenta će biti da tu djecu učimo potpuno jednoj novoj definiciji uspjeha, jednoj novoj definiciji liderstva u stvari i da budu jednostavno uspješni u životu i zadovoljni i srećni u odnosu na svoje kapacitete. To je jako bitno. Znači, mi se ne rađamo svi isti. Normalno, pred zakonom smo svi isti i to nam Ustav garantuje, ali mi smo i po visini, razumijete, Bani i ti i ja smo potpuno različite i kao persone, i mentalno, i fizički, i psihički, i loše bi bilo da ti i ja imamo isti kalup po kojem bi trebalo da se ponašamo. Ali loše bi bilo također da ti u svom poslu ne daješ svoj maksimum i da ja u svom poslu ne dajem maksimum. Dakle, nismo svi stvoreni da budemo, ne znam, Vučinić ili Adžić ili ne znam, nismo svi stvoreni da budemo ni neki političari, ni neki direktori, ni neki vlasnik biznisa. Ali ono zašto smo sigurno stvoreni da to što nam je Bog podario, da kažem, u smislu kapaciteta mentalnih, fizičkih i psihičkih, da dovedemo do maksimuma. I tada ćemo istinski biti srećni. To je suština te priče i to će biti suština tog projekta, da se djeca forsiraju da daju svoj maksimum bez obzira na sve. Dakle, nisi poražen čak i ako nisi osvojio trofej ako si dao svoj maksimum. Znači, gledam puno takmičenja u puno individualnih ekipnih sportova sa djecom i vidim roditelje koji viču na svoju djecu, koji se iživljavaju nad njima, zašto nisu pobijedili, zašto nisu... Dijete je pobijedilo samim tim što je izašlo na teren, razumijete? Znači, dijete je pobijedilo ako je dalo svoj maksimum. Znači, ne možeš ti od njega napraviti šampiona tako što ćeš vičeš na njega. Znači, tako što ćeš se iživljavaš nad njim, zato što ti smatraš da je ono trebalo da bude prvo. Pa ne, možda ima neko jači čoveče. Znači, ali ako on radi kako treba, znači, može da postigne neki svoj maksimum i vjerujte da u dugom nekom roku, ako ti postižeš svoj maksimum, nekako rezultati sami počnu da dolaze. To je to da ti je naglasak na proces, a ne nikako na rezultate. Znači, Crnogorci su skloni tome da mi je naglasak na proces. Odmah sad. I pare, i uspjeh, i pozicija. Ako može odmah sad, preko noći. Ne, naglasak mora biti na procesu, a onda te taj proces forsira, znači, i počinju da dolaze polako rezultati, znači, ali kako si ti kontinuirano na tom procesu, tebe rezultati jednostavno više ne zanimaju. Znači, ti uživaš u tome što si u procesu. Da to su te japanske, recimo, borilačke vještine kao što je kendo, ili judo, ili kyudo, oni imaju svi nastavak do. Do znači put. To znači ti si na putu, na tom putu će biti pobjeda i poraza, ali ti si na tom putu. I ti uživaš na tom putu. I svaki put kad misliš u stvari na rezultat, ti si skrenuo s puta. Znači, jako je bitno, ti si na putu novinarstva i ti treba da uživaš u tom putu. I ako ti uživaš u tom, ljudi će to gledati, će to primijeti, uživat će da gledaju tvoje emisije. Tako ja smatram, ako ja sam na tom putu, ja često kažem da ja sam učitelj, razumijete, ja stvarno uživam, volim profesiju učitelja. Ja mislim da je Dragan Adžić isto učitelj, razumijete, ja mislim da je svaki vrhunski lider i svaki vrhunski vlasnik biznisa učitelj. On uči druge ljude kako da uspiju, razumijete. Pravi ekipu, znači svojih ljudi koji su oko njega, on ih uči kako da zajedno dođu do nekih visina koje nisu ni mogli da slute da ih mogu ostvariti, ali su došli radom, zalaganjem i nekakvim zajedničkim naporom i zadovoljstvom koje ostvaruju tako što su sinergetski uvezani.
Ovako, za Blue Coach i za sve biznis trenere, ali i biznismene, važan datum ove godine je 4. oktobar. Jeste, veoma važan datum. Marshall Goldsmith, prvi mislilac liderstva na svijetu, dolazi u Crnu Goru. To je jedan projekat koji ja smišljam već dugo vremena i to je nešto što sam htio da podijelim prvo sa svojim klijentima sa kojima redovno radim, da vide da ima neko ko je stvarno pametan i ko je izuzetan u svom poslu. Marshall Goldsmith je u tom nekom biznis svijetu, na svijetu, najveće ime kad je u pitanju liderstvo i menadžment, i radio je sa preko 150 izvršnih direktora najvećih svjetskih korporacija iz Fortune 500, Fortune 500. Recimo, konkretno, trenutno njegov klijent je direktor Forda, koji je 2011. godine bio proglašen za izvršnog direktora Amerike, najvećeg izvršnog direktora Amerike. Trenutno njegov klijent je, recimo, direktor Svjetske banke. Trenutno njegov klijent je, recimo, Elizabeth Smith, koja je direktor Blooming Brands, koja se nalazi u menadžment savjetu predsjednika Obame. Dakle, to su baš svjetska imena i baš svjetski nivo. On je autor preko 32 knjige, od kojih je ono što vas je dovelo ovdje, neće vas odvesti tamo, koju mi izdajemo vrlo brzo za nekih 10-15 dana u saradnji sa novom knjigom, i koju će i čitaoci, vaši gledaoci imati prilike da pročitaju i uživaju u tome što Marshall Goldsmith u stvari je radio za ovih 40 godina. Ono što je interesantno za njega jeste da on je prije svega, on nije motivational speaker, on je naučnik, on je management konsultant, on je neko ko je i profesor i ko je doktor i ko je vlasnik biznisa u isto vrijeme. Dakle, to je jedna izuzetna persona. Mislim da u regionu nije dolazio veći biznis mislilac od Marshalla Goldsmitha. Pa dobro, do 4. oktobra ima vremena, pričat ćemo još o tom gostovanju. Ja se nadam da smo ljudima onako približili malo ovu temu, kako postati uspješan biznismen. Interesuju se ljudi dalje kako da vas kontaktiraju, u svakom slučaju na sajtu mogu pronaći kontakte. bluecoach.me i broj telefona 067-25-3425. Mi smo otvoreni za svaku saradnju, slobodno se javite. Tu smo. Srđane, hvala puno na svim ovim savjetima i želim vam naravno puno uspjeha u daljem radu. Evo, nekako ljeto se polako završava, a za čim žalite kada ljeto prođe, pitanje na koje su odgovarali poznati. Žalim za ljetom zato što uglavnom imamo 10 mjeseci kiše, neke bure, ružnog vremena i strašno mi je žao što ne živimo u nekom malo, u nekoj toploj, recimo, zemlji, nekoj u stvari zemlji